Pemirsa Pura Dalam Mutering Jagat Kesiman pinaka silih tunggil Pura Turing Denpasar. Pura inucap medue kepuruan miwah dres te unik sani kemargiang nyabran rahina kuningan. Inggi punika ngaturang soda aturan majeng ide betara dalem, ngelantur lungsuran inucap ke aturang majeng leluhur utawi sang pitara. Dresta inucap ke bawah sang unik, mawinan wanta kemargiang oleh krama Kesiman, inggian majeng krama sani medui keluarga mependem utawi maben. Kramane percaya sang pitara sani durung poleh genah kantun ngayah ring betara dalem, puni kemawinan sang pitara sani durung poleh rau kegena pertisentannyane, katurang soda ring ungkur gedong pura dalem. Soro aturannyane anutin sani kesenengin selama maurip, sekadi basi lekesan, kopi, buah, nasi, miwah tigasan. Tokoh masyarakat Kesiman, Imadi Juliawan Mausang, dresta inucap pinaka Cina Bakti majeng ide betara dalem, saha para leluhur, ring sejeroning mangge kerayuan majeng pertisentananyane, mangdane kejen keselamatan. Puni kemawinan, kramane ngaturang soda ring ungkur gedong dalem utawi jaba pura dalem, majeng krama sane kantun medui keluarga mependem. Ini urusan ring riki ring pura dalam nika kebiasaan iraga kengni nika nika kengetan ngaturan ring dewa pitaran iraga sane kari ngayah riki leluhur langit iraga sane kari ngayah riki ring pura dalam nika ring belakang gedong pun biasa Suk semaran apa jero? Mane dewa pitaran iraga neten boleh udal kentan kari ngayah riki ring pura dalam nika katur Soda nama teror Jero Mangku Swandita antuk gelar Jero Mangku Penglurah Manik Sidem ngawawahin, dresta inucap sampun ketami dukerin tur durung naonin kepuruk oleh kramane, tetujuannyane mangde sang pitara sani durung menumadi sidekai cen aturan, kaping kali tios ngaturang punjung majeng pitara ring paumahan soang-soang, taler katurang ring pura dalem, antuk niagayang aturan soda amat resesi dan kramane. Oke, semua galasan iki pico. Mumpuro seuning aditiang pemargi puniki pemargi sampun saking ini dan tukan dikirim ke dalam bro ditiang ratu agung sambil tinggal iki ngomong man sang pitara sana wenten ring Silebak Kesiman. Nah, awan itu yang begini iki cuma pisan iraga usaha ngaturang sodo mau cecinga ring belakang gedong iki ampun. Nah, sampun kemari sampun ini aturan sodo ring sang pitara sampun dan kenten kasar yang matur nyeret sang pitara memuali ke rumah suang-suang ke dalam katuran diotonan atau sodo sana katuran sang pitara. Ring rahina kuningan, pura dalam mutering jagat Kesiman, dawek gala semeng sampun kekosekin krama Hindu saking Dura Denpasar, mawinan pura puniki sampun wenten duk masan kerajaan, sani pinake pura penataran majeng samian umat Hindu, pura dalam Kesiman, mepaiketan sarang pura agung petilan utawi pura ngerebong, pura dalam mutering jagat kewangun oleh Ari Wang Bang Pinate, ring genah sani kebawas kusime, inggi punika, genah ide dalam batu ireng, sane moksa ring sisin tukat ayung. Swece Bali TV.